The state agencies led by the President must act now. The Auditor General must conduct a special audit on the 3 projects and any others awarded. Atongoria kuria thirikari itancokia makinya marumu makuhurana na ungumania guku bururi-ini. Twerwo ati hena container Siraima Port itarihirwo njute uria kwagiriire. Turambiriria investigation itu kuma o Friday ginya ira hwaine. Ruhonge rwa ungania wa magoti KRA kuhofaniria kiganda gia Platinumz Distillers na kunyita ndwana guku kiganda kiu gikihingo. Wendi wakwa ne ndona ciana ciakwa. Nyitanira na Wangeci wa Ndirango agikurehera kigiriko gia shosho wa miaka 80 uria unganagia ciana iria ciateo mwena wa Githurai 45 thini wa county ya Kiambu. Sasa ugonjwa kakujika kanilemea. Sasa inaenda hospitali, kosa pesa, kopa madeni, nalipa na hospitali. Na umuthi thini wa murumu witu wa kiumia mwandiki witu Ngina wa Wandurwa arakurehera kiriro na kigiriko kia aria mari arutia wira a mugunda wa mahua wa Karuturi thutha wa kambuni ino kuharagana.